Istaknuti srpski političar, novinar i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojša Vukanović u ponedjeljak večer u Čajniču u prostorijama Doma kulture Filip Višnjić predstavio svoju listu za pravdu i red. Na toj listi se nalazi Čajničanka Anja Petrović. On se obratio prisutnima i predstavio je kandidate za svoje liste. Vukanović je opet istakao važnost donošenja nekoliko zakona u slučaju promjene vlasti, prije svega zakona o porijeklu imovine. U nastavku možete pogledati cijelu promocijnu tribinu koja je trajala oko sat vremena. Želim da vam poželim prvenstveno dobro večer, da vam se zahvalim zbog toga što ste tu u ovolikom broju. Pokušam dobrodošlicu kako vama koji ste tu, tako koji ste došli iz Čajniča. Tako da se zahvalim i mojim kandidatima sa liste na kojoj sam ja kandidat. To su kandidati liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića. Jako sam srećna što ste svi tu i što vas sve vidim. Želim da vam se zahvalim svima jednako bez izdvajanja bilo koga zbog toga što mi je prisustvo svih vas jednako važno. Ja se vas gledam kao moje sugrađane prvenstveno, a tek vas onda gledam po nekim pozicijama i po tome što ste vi u svom privatnom životu. Vi ste meni svi jednaki i jako mi je drago što ste svi tu. To sam htjela da vam kažem, ja sam ja zbog toga što ću možda imati neke lapsuse i greške večeras, pošto je meni prvi put da se javno obraćam vama, još mi je veća trema jer sam pred svojim sugrađanima i stvarno sam nadam da će ovo sve biti na kraju dobro. Ja bih sada da riječ prepustim Nebojši Vukanoviću. On će potvrdi. Dobro večer i ja ću vas pozdraviti. Hvala što ste došli. Večeras počeo sam, nekako sam se trudio, hvala svima, moram zahvaliti načelniku Karadžiću što je tu i naravno direktorici što nam izašlo susreti iz najmila prostorije. Trudio sam se kad sam ušao u Narodnu skupštinu stvarno da bude glas ovih malih i nerazvijenih, zaboravljenih mjesta koja rijetko kad zbog takvog izbornog sistema mogu imati poslanika. Znamo da je prava rijetkost da Čajniče, Ljubinje, Berkovići, Kalinovik i druga ova mala mjesta ne mogu parirati Trebinju, Foči, Gacku i Višegradu i ja sam se trudio upravo zbog toga što imate rijetko poslanika da bude koliko mogu i evo, mislim da sam bar jednom, ako ne više puta svake godine dolazi u Čajniče i prvi utisak kad sam došao u Čajniče i prije nego što sam postao poslanik, pomislio bi čovjek ovo je negdje neko mjesto Švajcarsko. Stvarno imate privilegiju, nije da vam laskam, ali porediti život u Čajniču i nekim drugim mjestima je neuporedivo. Prava vazdušna banja i malo bi trebalo ovdje stvarno, vrlo malo da se živi vrlo pristojnim životom. Dakle, vidjeli ste dole, nažalost, tako kad sam ja snimao, evo, mislim da je bila 2010. godina, radili su neke kasete za vojne fabrike u Srbiji i danas je propala ona fabrika vojna, nema je. Put, evo snimao sam ga kad sam bio ovdje prije 2 mjeseca, vidim, eto, urodilo je plodom, pa su ovo 10 metara puta asfaltirali. Mi smo, mislim, jedini politički subjekat koji izlazi na izbore od kako je završio rat, a čije je sjedište u Hercegovini. Ja mislim da se u Hercegovini više pričalo o ove 4 godine u Narodnoj skupštini nego u 20 godina prije toga. I mislim da je taj pritisak, iako smo bili u opoziciji, dao rezultat, jer evo danas je došao pod pritiskom javnosti svih onih argumenata ne čute, tobož našli su tu neku čuvenu kontakt tačku s Crnom Gorom, pa su tobož danas krenuli da prave put od Foče prema Šćepan polju, od Foče do Trebinja. Od Foče do Tjetišta, pa dalje prema Gacku. Svi znamo da je u zapadni dio Republike Srpske, ali neki dan je priznao zašto. Kaže, bio sam kod stranaca i oni traže da se pravi putevi prema Hrvatskoj, prema zapadu i sjeveru, na istoku nije napravio ni metar magistralnog puta novog, a napravio je mreža autoputeva na zapadu. Nedavno sam bio kad smo bili protest u Prijedoru, ne znam kakva je pista gdje oni slijeću, ali put od Banja Luke do Prijedora 40 km je kao pista. Ograničenje 80 na sat, crni se novi asfalt i pored tog novog puta pravi autoput koji će koštati 1,8 milijardi. Nama nisu napravili metar brze ceste, a znate da je bio dogovor još iz Narodne skupštine 2013. prostorni plan Republike Srpske da od Trebinja do Bijeljine bude sagrađene 3 trake. Šta je moj ključni cilj?
Pa zašto je napravio autoput? Zato što je DNS držao puteve, zato što su imali Marka Pavića koji je bio iz Prijedora, naravno on je vukao i zato su tamo takvi putevi, zato što je bio politički subjekat sa sjedištem u Prijedoru pa i ja. Svi znamo da je sva privreda u Laktašima tamo napravio zloupotrebama, sve firme, sva sjedišta od Integrala i Kaldere i svih ostalih su Laktašima, da su to njegovi prijatelji, kumovi, zloupotrebio političku moć. Bio je imala Miću Mića koja je bila jaka pokojnik dok je bio nekad. Politička figura. U Sarajevu ima jakih ljudi. Nažalost, mi u Hercegovini nismo imali svoje ljude, autentične predstavnike koji se borili za ovu regiju. Imali smo ljude koji su njegovi poltroni, poput da ih ne spominjemo imena, Luke Petrovića, Ilije Tamindžije i svih ostalih koji nisu progovorili riječi u skupštini. Niti su kad rekli nije pravedno da se ulažu milijarde u zapadni dio u autoputeve i brze ceste, aerodrome, održavamo željeznicu, a da nama ne možete napraviti pristojan magistralni put. Mi ne tražimo neba preko pogače. Zato mislim da je ključna stvar. Ako sam kao jedan poslanik u skupštini mogao skrenuti pažnju iz opozicije na zapostavljenost ove regije i pokrenuti tačke, pa je došlo 60 km puta Trebinje-Ljubinje, pa je sad počeo se radi put Ljubinje-Žegulja, pa Nevesinje, Mostar, pa hoće da rade ovo Gacko Foča. Nije ako budemo dio vlasti i ako ostvarimo plan na naši cilj da imamo klub poslanika 4-5 koji je vrlo realan, nepravde koje su bile prema ovoj regiji morat će se ispraviti. I mislim da je, ja neću govoriti, ali stvarno sam ponosan na ovu ekipu ljudi, podijelit ćemo flajere, naša kampanja više nego skromna, naravno nemamo ni jedan billboard, ni jedan treba. Ko mene pozna moje ljude i ko mene cijeni, ti će ljudi glasati i bez ikakvih billboarda, spotova, reklama, gluposti. Hvala ti Sokol. Tako da, evo, predstavit ću vam svoje ljude koji su došli sa mnom i vi znate šta je osnovni cilj. Ako budemo dio vlasti, odmah na početku da kažem, vi znate da ja nikad nisam povukao nijedan politički potez od koga bi Dodik imao bilo kakvu korist, tako da vas odmah na početku kažem, svi koji izađete na izbore i glasate za moju listu za Pravdu i red, glasajte za Jelu Krivić da bude predsjednik i za opoziciju Šarović da bude član predsjedništva, jer je to preduslov da se promijene stvari. Džaba nama i 10 poslanika, ako ne daj Bože Dodik bude predsjednik, on je pravio i sa 2 poslanika, Vladu napravit će izad. Dakle, ključno je da pobjede kandidati opozicije, ali je također jako važno da naša lista bude imala 5-6 poslanika. Jer mnogi u opoziciji su boleći nekog srca, rado bi prihvatili što se često dešava da oni s jedne strane dođu na ovu stranu i otvoru svoju prošlost. Ja sam tu branio. Niko ko je pljačkao ovaj narod, ja nikom ne prijetim. Ali zakon jednak za sve. Toliko su zla nanijeli, meni i mojoj porodici i narodu, da ja neću nikom imati milosti. I ako ja budem dio vlasti, niko od ovih koji su sve uradilo od nas neće biti amnestiran. Ja ću sutra biti spreman, vjerujte mi, da srušim vladu, ali neću praviti, to ste vidjeli dosta principijelnost, neću nikad dozvoliti da se pravi neki truli kompromis oko suštinskih stvari. Niti da se bilo ko amnestira. Kad padne SNSD, ne budemo li ga raspakovali i ne budemo li procesuirali, vratit će se za 2 ili 4 godine još gore obliku. Njih treba kad dođemo procesuirati, inače su oni mafijaška organizacija koja je okupljena oko interesa, čim izgubili vlast, oni će se raspasti i proći kao demokratska stranka u Srbiji. Ali je jako bitno da mi budemo ključan faktor u vladi za 5-6 poslanika, da ne pravimo neke porećenja. Vidjeli ste šta Britan u Crnoj Gori radi sa 4 poslanika. Jedna vlada, druga vlada, sad će biti 3. 4 poslanika neka znaju biti ključ. A mi imamo moralni i svaki drugi težinu da kažemo ispod ovoga se ne može ići. Samo ću vam ukratko predstaviti, dakle ja sam nosilac liste, na broju 2 je Zaga Grahovac, ona će vam se predstaviti također. Zaga Grahovac je profesor engleskog jezika u gimnaziji u Nevesinju, majka 3 djece, Đorđe Vučinić, njega vjerojatno znate, on je... Njega znate kao odbornika u Skupštini grada Trebinja koji se ovako, i on i Dajana i Nešo i Dule se viteški bore. Tu je s nama na broju 4 je Lazar Radan, on je počeo da radi u Trebinju u muzeju i nije mogao doći, radi do 3 sata i kad nije bilo mogućnosti da danas dođe, mogli ste ga gledali u Ljubinju. On je inače bio najbolji student u Novom Sadu na Filozofskom fakultetu, dobio je niz nagrada, inače karatista Crni pojas, najmlađi student, sad nedavno je magistrirao, završio postdiplomske studije
završio istoriju, specijalnost Hercegovački ustanci, bit će najmlađi doktorant u studiju doktorskih studija u Srbiji sa svega 24 godine. Pravi genijalac i jako sam ponosan, moram reći još jednom, svi ovi ljudi koji sa mnom nemaju nikakve mrlje hipoteke, ljudi koji prvi put ulaze u politiku, nikad nisu bili na kakvim funkcijama, nevjerojatni intelektualci, i jako sam ponosan, mislim da Hercegovina odavno imala bolju ponudu i bolju listu. Na 5 je Dejana Milišić, koja je po zanimanju bibliotekar, na broju 6 je Obrat Sabačić koji jutros bio sa nama, ali je napisao novi udžbenik u Crnoj Gori, inače on studirao doktorske studije na Lomonosovu u Moskvi i profesor je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, a inače je kreator 2 udžbenika nova koji su se našli u Crnoj Gori sada i otišao upravo zbog tih udžbenika danas u Crnu Goru. Na broju 7 je Jovana Ostojić Jelić iz Rudog, vaša komšinica koja je nedavno postala majka i čerka od profesora istoričara Ostojića, također da sjajna žena. Na broju 8 jedan mladi inženjer Srđo Čabrlo, otac 4 djece, koji inače zadužen sve ovo što imamo ovih materijala, on inače programer, bavi se računarima i on je uradio sve ove stvari i njemu smo stvarno mora biti zahvalan. Na broju 9 je Nikolina Jelić, mlada, ona je iz Kacka, student je prava u Beogradu, Nikću, znate vjerovatno. Nina Nikčević Nikče je iz Gacka, on je također i književnik, ali prije svega po zanimanju je profesor istorije. Anju Petrović ćemo čuti na kraju. I naravno 12. na listi je Bojan Milićević. Imamo i listu za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Nosilac liste u ovoj izbornoj jedinici od Zvornika do Trebinje je Nenad Grković, profesor fizike u Trebinskoj gimnaziji. Na broju 2 je gospođa Mrkut, koja je doktor, već znate. Na listi još i Nešo Milišić. Na listi je Olga Mijanović, koji se to ovdje vidite, inače čerka poginulog borca, završila je 2 fakulteta i nažalost ovi su je zvijeri na vlasti ostavili bez posla i ona je najbolji primjer maćehinskog odnosa države i osvete dezertera prema borcima boračkoj populaciji. I naravno na listi još i Dule Ninković, naš iz Trebinja, koji također je vrijedan, ali trenutno nije sa nama. Ja sam vas ukratko predstavio, znate naš rad iz Skupštine, ključne stvari po meni su, da ne bih dužio, to je da se usvoji zakon o porijeklu imovine, da se usvoji, dakle, koji bi bio po talijanskom modelu da vi, ako nađemo vam 4 stana, vi morate dokazati, ne ja, da ste vi ukrali, nego vi dokazujete, odakle su vam stanovi. A vidjeli ste nedavno, recimo, Nada Trnić, finansijski direktor Elektroprivrede, ima 4 stana u Budvi, Luka Petrović ima 10 stana u Beogradu. Ne bi da uvodi Siemens i da ima platu 1.000.000 maraka, ne bi mogao steći toliko imovinu godišnje. Tako da, porijeklo imovine, zakon o sukobu interesa, čišćenje, ilustracija pravosuđa, moram vam reći da mi i dan danas plaćamo cijenu. Isti oni udbaši koji su mi kapsili džeda, vjerovali ili ne, ali to je nažalost tako, baba pokojna kada je pričala kog je džeda maltretirao, nije želi u Zagrebu, pa su ga vodili u zatvor, maltretirali. Njihovi potomci danas maltretiraju mene i ništa se nije promijenilo. Zato je jako važno da se dovede do ilustracije, da se otvore dosijeji i svi oni koji su kršili ljudska prava, bili saradnici, špijuni, pozne, udbe, danas kako se zove, potpuno nebitno, mora im se zabraniti bilo kakav politički angažman, a to se prije svega odnosi na lustraciju u pravosuđu. I bio bi dobar još jedan, samo završim, lex specialis koji vrijedi u Americi. Vi ste sad dio sistema, vozite, ne Petra Petrovića, ovo što nije bitno koga, i mi smo doneli zakon koji je bio lex specialis, ko donese informaciju da Dodik ima stan, račun u Moskvi, vi dobijate 10% kao nagradu. Tako da, mnogo ljudi koji su sad dio sistema, sutra bi sebi amnestirali i preko noći se obogatili od bili bi svjedoci saradnici i govorili bi kriminal oni koji su bili. To je najbolji način da se ovaj sistem nakaradni raspakuje. Nama nije potrebna samo promjena vlasti, potreba nam je promjena sistema. Potpuna smjena generacija. Ja se nisam rodio, Radovan Vuković je bio predsjednik Skoja u Bileći. Sad se bori za 6. kompenzacijski mandat. Svedranović bio načelnik državne bezbjednosti, ja se nisam bio rodio. Danas je u Domu naroda. Da su sve pozlatili, bilo bi dosta. Tako da nam je potrebna i promjena sistema i smjena generacija. I zato sam izabrao ovakvu jednu plejadu mladih i obrazovanih novih ljudi. Vi kasnije postavite pitanje, nadam se da nisam dužio, sad ću vam se predstaviti redom za Aga
Đorđe i ljudi koji su došli sa nama. Inače smo došli s svojim autom koji ima 7 mjesta, 7 ko pravo borbeno vozilo, da je bilo veće auto, možda bi još koga mogli, šalim se. Ali hvala vam još jedan. Hvala svima što ste došli večeras, dobili svoje vrijeme da čujete nas. Ja sam prvi put u Čajnicu, ne služi mi baš to na čast, ali eto dovoljno sam iskreno da ti to kažem. Samo poznajem jednu osobu od ranije ovdje, Veljka Andrića, i on je isto nevesinjac moj. Malo smo prečeskali i evo, drago mi je da čujem da imate par prirode, da turizam solidno funkcioniše preko zime, djeci nešto slabije, a nadam se da će biti još mnogo razloga Čajniče da bude poznatije, da još više ljudi dolaze od toga. Isto tako, nisam baš bila zadovoljna da čujem da kao izvesti Čajniče ljudi odlaze, da vas ima mnogo manje nego što je kod zvaničnim podacima i onom posljednjem popisu iz 2013. godine. Ljudi će odlaziti sve dok budu imali bolje uslove nego i drugi. Dakle, mi svi zajedno, prva ja i svi vi, da prihvatimo svoj dio odgovornosti, da napravimo Republiku Srpsku bar malo poželjnije mjestom za život. Ne možemo učiniti čuda, ali polako da krenemo od toga da institucije funkcionišu. Na putu ovamo mi smo svraćali prvo, oni su bili, ja sam ih sačevala u Gacu, kada smo se malo svratili u Foču i svuda ljudi, zasreću sad ne, koliko nas koji smo još uvijek nepoznati, ali poslanika Vukanovića i traže neko vrijeme sa njim da provedu, da izlože svoje lične probleme, da on riješi pojedinačne slučaje. Ono što bi trebalo da radi institucije. Jer teško je da jedan čovjek rješava svaki pojedinačni problem u ovoj državi, to ne može, bez obzira na svoju energiju i vrijeme, bez obzira evo i na sada pomoćnike koje ima. To treba da rade institucije. Mi nismo socijalna služba, treba služba da funkcioniše, da oni obavljaju taj dio posla. Dakle, naš glavni zadatak je da sve institucije profunkcionišu. Nijedna nije da sve crno, ali zaista treba biti pošten reći da nam nijedna institucija ne radi kako treba. Nije nam baš ni obrazovanje, ja radim obrazovanje 20 veći. I razne reforme su provođene, mi profesori i učenici nismo na svojoj koži u učionici osjetili da nam je bolje od tih, naprotiv idemo samo unazad. Zdravstvo isto tako. Dakle, ne možete nam jedan ozbiljan pregled, svaki ozbiljan pregled, mi svi idemo plaćamo privatnim institucijama. Međutim, još uvijek su nam djeca dobra, djeca su nam u školama sjajna. Evo, ja sam bila razrednica, sad ovo je prethodne godine izvela sam generaciju maturanata i predlagala učenicama, sjajnim učenicima iz svog razreda, da se prijave za učenike generacije. I onda su rekli, ma nećemo, profesorica ima bolja učenica gore u onom odjeljenju, ona je zaslužila da bude. I kad vidim da još uvijek djeca tako pošteno razmišljaju, onda nije nam sve upropašteno. Još su nam djeca dobra, dakle, imamo šta spašavati. U bolnicama još uvijek rade sjajni djelatnici koji će nas nazvati posle radnog vremena i pitati kako si bolje danas, koji će nedjeljom pozvati na telefon, ali zdravstvo kao zdravstvo ne funkcioniše, jer ti taj ljeta reći ti iđi u Mostar, tamo moraš ići na naše metode, ne možeš ako nemaš nekoga, da li imaš nekoga poznaješ, jer kaže nemam, a onda ništa, ideš privatno. Dakle, da institucije profunkcionišu i onda će biti svijetu koji će biti na vlasti. To je ono što mislim da je naš primarni. Evo, sjetih se kad pričali smo nešto poznanice sad koji žive u Njemačkoj, nažalost mnogo ih je tamo. Kad je Angela Merkel trebala odstupiti sa dužnosti, naši ljudi su spani šta će sada bude, šta će biti sa Njemačkom, neće biti ništa. Institucije funkcionišu i svejedno je ko će biti na vlasti. Tako da, nadam se da ćemo neko dobro vrijeme i mi doći u tu fazu da funkcionišu institucije, tako i da vlast bude sigurna. Eto, toliko. Mi smo stvarno jutro rano krenuli iz Trebinja i ko voli adrenalinske sportove, stvarno preporučujem da krene iz Trebinja do Čajnića. Katastrofa je put, znači prvo, sinoć smo imali jedan peh, jedan naš drugar i kolega
probio je karter na putu od Nevesinja do Trebinja. Mi smo imali tu sreću da nije bilo nikakvih danas odrona, putevi su nam katastrofa, srećom pa smo došli u neku ranu jesen, kasno ljeto, jer ovdje čim ima malo i snijega i čim ima leda i na ovakve puteve, to je stvarno samo za one ljubitelje adrenalinskih sportova i to će biti jedna od prvih stvari kada mi formiramo ako Bog da posle 2. oktobra novu vladu, opozicioni blok, to će Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića tražiti da se prvo riješi da imamo normalne ceste u Hercegovini, jer stvarno je sramota što je malo prije Nebojša rekao da se zapad Republike Srpske toliko razvija sa tim putevima i cestama, a da mi u Hercegovini smo stvarno slijepo crijevo i to nije nikakvo preuveličavanje. Stvarno, kad smo ulazili ovdje u Goražde, vidio sam tablu na kojoj piše Srbinje. Znači da minimalno 20 godina se ovdje jedna tabla nije promijenila, a ne presvukao neki asfalt ili uradio neki novi put. To je stvarno sramota, ali to je do nas koji smo ovdje i do naroda. Da li će narod da i dalje glasa za one koji su 16 godina tu ili će da izabere neku novu priču, neke nove ljude kojima je stvarno stalo i do Hercegovine i do Republike Srpske. S druge strane, ono što će također biti jedni od naših koraka kada, ako Bog da bude nova vlada Republike Srpske, jeste mi ćemo da predložimo jedan zakon koji će biti lex specialis, a to je zakon o malim i nerazvijenim sredinama, prema kojem će manje i nerazvijeni opštine imati mnogo više pažnje i mnogo više novca iz budžeta nego što to do sada imaju, jer je sramota da sutra i Čajniče, pa i nažalost Ljubinje, možda i Gacko, Perkovići najbliže su tome da dožive sudbinu jednog uloga i tužno je da jedna Hercegovina i naša izborna jedinica ima svega 60.000, u Istočnoj Hercegovini 60.000 ljudi ima. To je jedna velika katastrofa i mi moramo da zaustavimo prije svega odlazak ovog stanovništva i moramo na neki način da sačuvamo mlade i da ostanu na svojim ognjištima gdje su se rodili. Teško će to biti, previše smo mi razoreni u zadnjih 16 godina, ali borit ćemo se naravno, sve je do vas, opet kažem, nije do nas, mi dajemo koliko možemo od sebe, obećavamo da vas nećemo izdati jer to Nebojša nikada nije, niti ćemo ikada biti u bilo kakvom paktu sa đavolom, nikakva nas vlada sutra ne interesuje ni sa kakvim ni socijalistima, ni DNS-om, ni ne znam nija kojim strankama koji su do sada bili u vlasti i koji su se pokazali pa također, naravno. Isključivo nova priča, isključivo novi ljudi, a na vama je ne podržimo. Hvala vam što ste došli do toga. Sada se obrati, a za njom njen saborac iz Gradska, Milan Nikčević, izvoli Nikčev. Dobro večer. Kao što je Nebojša već rekao, ja sam Nikolina Jelić iz Gradska, studentkinja Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i ekološka aktivistina. Ja sam se Lista za pravdu i red priključila prije godine i par mjeseci zbog ekološke katastrofe koja se dešavala u Gradsku, a onda smo dalje naravno da radimo ono kako se stvari dešavaju. Jedan od ključnih primarnih stvari za koje ne želimo da se postanemo dio vlasti jeste formiranje, odnosno kreiranje jedne adekvatne omladinske politike. Dakle, mladi u ovakvim uslovima ne mogu opstati, nema života za njih, posebno ovim malim zatvorenim političkim mjestima na prostoru Istočne Hercegovine, kao što upravo i samo Čajniče. Dakle, neophodno je povezati obrazovni sistem nakon izvršene reforme sa tržištem rada, kako bi studenti, odnosno đaci i studenti imali neku uvertiru, odnosno uvid u tržište rada. Dakle, ono što može eventualno zainteresovati čime bi željeli da se bave. Također, populaciona i porodična politika, demografija koja je katastrofalna, Bosna i Hercegovina, samotna Republika Srpska ima jednu od najgorih stopa fertiliteta u čitavom svijetu. Dakle, jako nas je malo i sve nas je manje i zato je odgovorna politika jer mladi nemaju uslove da ostanu na ovim prostorima i koliko ova vlast, neodgovorna se vlast ne promijeni, ja vjerujem da će konačno. Dakle, zaista želimo da se zalažemo da se svi ovi uslovi, dakle, društveno, ekonomski, odnosno socioekonomski, ali i prirodni uslovi kojima trebamo da živimo i da obitavamo promijene konačno. Također, pravosuđe, sudska vlast, ja kao studentima Pravnog fakulteta moramo to da se svakako ka tome da se okrene, kao što je rekao i Nebojša i Đorđe, dakle, zakon o porijeklu imovine i slično tome, zbog toga što je izvršna vlast potpuno poklopila i sudstvo i zakonodavstvo i jednostavno zakoni trebaju da budu jednaki za sve, da ne budu
naša aktivistkinja, želim da se osvrnem također na ta prirodna dobra koja ovdje potencijalno postoje. Neću ništa dužiti, samo ću ukazati da svi ekološki projekti, odnosno projekti koji se tiču zaštite životne sredine, moraju imperativno da uđu u sastav ekološkog sistema. Dakle, ukoliko priroda bude razvorena, ukoliko bude ugroženo zdravlje stanovništva, vi niste i mi nismo dobili apsolutno ništa. Dakle, sva javna dobra su dobra Čajniča, dobra Hercegovine, Republike Srpske i moraju biti potpuno zaštićena. Dakle, kada se govori o istraživanjima i o svemu ostalome, tu moraju biti ispoštovani sve zakonske regule, odnosno svi principi na kojima počiva lokalni sistem i njihovo dobro reguliranje. Dakle, stvari se nadam da priroda neće biti uzurpirana, investicije svakako da podržavamo i treba da se istražuju, da se radi, da se gradi i da se živi od toga, ali prosto sva javna dobra koja postoje moraju naslijediti buduće generacije. Jer se mi ponašamo kao da će se nama da završi i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina, i Evropa i cijeli svijet, dakle to tako ne može i to tako ne smije, jer kroz promjenu vlasti, odnosno sa promjenom vlasti, nadam se da ta demokratska kritika će biti što više navršavanja i djeca, da ćemo im ostaviti državu, jer je država nastala zbog ljudi, a ljudi nisu nastali, nisu tu zbog države. Hvala vam. Da ih postavite i toliko. Zaboravio, pa me dobro napomenula Nikolina, već može za advokata, jako dobro drži slovo, ali ja sam na Ozrenu pokrenuo, bio zapravo pridružio sam se tim ljudima i razgovarao sam jednom, dolazio je taj Bošnjaković gazda koji je ovdje došao kod vas i moram reći da je to jedno veliko zlo. Ozren je park prirode, nevjerojatno svačno imate termalne vode, ovo što vi imate je neprocjenjivo malo. Nigdje nema ovakve prirode očuvane. Iako svijetlu šumu nisu je uspjeli iskasati, to je jedno pitanje, šume srpske su posebno pitanje, nemamo čas o tome vremena da govorimo, ali samo da su ovdje na istoku da se prerađuje pola usječenog drveta, bio bi riješen problem zaposlenih. Ali hoću da vam kažem, vidio sam da su ovdje došli i poklonili dvije ljuljaške i ne znam, kao neko kao neko oni napravili i stavili s ovih iz Nikosa. To bi ja, vjerujte mi, gori od papu dok dodem u Čajniča košta koliko su oni dali. Neka im to služi na čast. Hvala ako su dali poklon. Ali morate shvatiti, gdje dođu i otvore rudnje, tu više nema ni šume, ni čiste vode. Da smo mi Švajcarska, pa da se poštuju ekološki standardi, norme i zakoni, ja se ne bih puno brinuo. Ali imajući u vidu da se na čelu tog ministarstva nalazi smeće, kako je Petar Đokić, a vjerujte mi da to političko smeće nije blaga riječ, odnosno što je on radio sa privredom i sa cijelom Republikom Srpskom i šta radi 20 godina londonski đak i policajac koji je bio pozornik u Brčkom, a sad 20 godina skače s jednom na drugom ministarstvu. No, ja njemu ništa ne vjerujem. Niti vjerujem vladi Republike Srpske. To je gomila lažova i prevarana. Ja se stvarno biram riječi, ali treba reći da je to tako. Oni su, čujem da Likos ovdje zapošljava listom ljude iz SNSD-a. Ako oni imaju para, neki daju 3000 eura platu, da Bog da je 100 zaposleni. Ali da ćete ovdje raskopati šume i brda, zatrovati rijeke, nećete. Budite sigurni, došao sam tamo 3 puta, podigao narod i zaustavili smo raskopavanje Ozrena. Ako sam mogao Ozren da spasim iz opozicije, onda ne trebate misliti da li će se ovdje napraviti kako zlo ako mi budemo imali klub poslanika. Nek čuju večeras namjerno sam to rekao, dakle nema ovdje Bošnjaković i Likos, inače dolazio preko nekih posrednika u Hotel Bosna da se vidi sa mnom i kaže mi malo nismo ulagali marketing, ja sam rekao meni nikad niko, nigdje ni niko drugi nije dao malo. S ovim smo završili razgovor. Ne dam. Isto ko za Odminu. Rekao sam, ne može. Ne dam. A ti imaš $1 milijardu. Na mene to nema nikakvog utjecaja. Tako bi volio da budete dobro oprezni. I nemojte da vam se na mala vrata podvuku, da ovdje nađu litiju. Pogledajte šta je bilo u Srbiji, kako se narod igrao i kako su morali da spasu, a pogledajte samo šta su ta Likos kompanija i slične uradile u Australiji gdje im je sjedište. Ako svoju kuću i ognjište, onako nagrade, zamislite šta bi radili ovdje. Neknića, malo se razvijaju nekakvi kandidat. Evo postavit ćemo pitanja, pa
vjerojatno ih je pustio Đokić, nisam ja. Ali kad završimo kratko, postavite pitanje. Pa on je ministar resorni za rudarstvo i to i energetiku. Njegova nadležnost. Izvolite. Dobro večer, pomaže Bog, braćo Čajnić. Posle svih decenijskih priča, prosto različna šta je pristojno više govoriti, šta to nismo čuli od velikih obećanja i velikih priča sve koje govorite. Ja nisam od onih koji prvi put dolaze u Čajnić. Osim prirode, meni su se iskreno ovdje sudjeli ljudi i znam mnogo vas i drago mi je što smo večeras i ovu priliku ovdje zajedno. Kad razmišljam o tome zašto smo u ovakvom stanju, to se vodi tamo ka tezama da je kriv ili elita ili narod, ili zajedno sve. Ovaj naš narod, dobri narod je kao i svaki pojedinac, ima uspomene i padove u životu, ali kad je temelj čovjeka vaspitano dobar, kao što je temelj jak našeg naroda, onda će svaka kriza da prođe. Tako da će proći i ova kriza u kojoj se mi trenutno nalazimo. I moralna, i ekonomska, i svaka druga. Ko smo mi, zašto smo večeras ovdje? Mi smo vaša djeca. Mi smo djeca Republike Srpske i ovdje smo da se pogledamo u oči, da pitamo možemo li zajedno još jednom iz ovih srpskih krajeva da pokrenemo bunu, da zapitamo se da li su uzaludne i zašto smo se pretvorili u to žrtve koje smo dali kroz vijekove. Da li, Bože moj, velikog čuda da smo došli dotle da se hvalimo ili da se čudimo zašto je neko bio u mome Gacku ili Kalinoviku ili u Ulovu ili u Čajniću. Jesmo li to zaslužili? Plejade i plejade ljudi koje smo imali, koje je naša istorija dala iz ovih mjesta, nisu to zaslužili. Nisu to zaslužili grobovi naših predaka. Nisu to zaslužila djeca koja su još uvijek rađeni, iako malo broje ovih naših mjestima. Hercegovina možda ne može da prelomi, ali Hercegovina može da pokrene bunu. Hercegovina. Generacije prije moje sve što se moglo za ovu republiku. A onda su došli neki i popljačkali. Pa nam onda kažu zašto vi tražite ilustraciju i raspakivanje arhiva. Da se vidi. Nije to, nema ništa trajično. Daj da vidimo ko nas je to opljačkao. Ko je 90. presukao dresove, 92. pobjegao pa se vratio pa opet opljačkao ovaj narod. Dok je neko nosio pušku, neko je bježao. Daj da vidimo gdje su. Ja ću vam reći gdje su. U svim strankama. Pipci službe i pipci stari, otrgnuti službi bezbjednosti. I tajkuna i moćnika u svim strankama. Ja ne mogu ništa nego da vas pogledam da vam kažem da ja lično volim i dao bi sve za moju Srpsku republiku i za moju Hercegovinu. I znam da možemo zajedno. Samo tražimo šansu. Ne da je pljačkamo od nekih, nego dajte nam šansu. Dajte šansu zajedno. Pa ćete vidjeti kako se radi. Opraštanja nema. A banda crvena će kad? A da nas. Tresimo drvo neslobodne. Tresimo i bit ćemo. Neće više da dužimo. Jer on me uvijek emotivnim govorom malo potresao, pomaže Bog, hrabri ljudi, dakle, ona reći da se hrabri, gdje god dođemo, to ću prvo uvijek istaći, jer velika je hrabrost doći na naše skupove posebno. Dakle, ja sam Bojan Milić i samo se kratko predstaviti, završio sam profesor sa ruskog i srpskog jezika i bio sam 2016. u Voronježu na stručnom usavršavanju u Voronježu, a 2018. sam bio na institutu Puškin u Moskvi i krajem godine ću vjerojatno pisati master. 2016. Išli smo zajedno. Pozdrav. 2018. sam bio u Moskvi na institutu Puškin također na stručnom usavršavanju. Krajem godine planira upiše master studije u Banjoj Luci, vjerojatno ili u Nižnjem Novgorodu ako se steknu neki uslovi.
Tako, moram prije svega kažem da je večeras čast biti u gradu gdje se nalazi jedan od stubova srpskog jezika i ćirilice Čajničko evanđelje i u gradu gdje se nalazi velika sretnja ikona Bogorodice i da je sreće ta dva razloga bi bila dovoljna da ovo mjesto, pored prirodnih i geografskih potencijala, postane centar vjerskog i kulturnog turizma. Pored toga svako mjesto na pograničnom pojasu ima ogromne privredne potencijale, ali sav naš napredak u Hercegovini je nemoguć ako ne uložimo u putnu infrastrukturu i kao što su svi rekli, jer je to zaista jako bitno i najvažnije. Bez toga sav naš napredak je nemoguć i mi ćemo se, da li bili u vlasti ili ne, ultimativno zalagati za razvijanje putne infrastrukture na cijelom istoku Republike Srpske i svako ko je pratio u Skupštinu zna koliko je Vukan 4 godine se borio za to i možemo samo da zamislimo kako bi to bilo da prođe 5-6 takvih ljudi, a naravno što više nas iz ovog dijela Republike Srpske. Eto, ja toliko. Naša Olga Mijanović-Mitrovićka iz Trebinja, inače rekao sam da je završila inženjer, završila je 2 fakulteta, radila je kao profesor u školi, čerka je poginulog borca i nažalost danas je zaposlena, što je rekao, najbolja slika osvete dezertera prema boračkoj populaciji. Dobro večer, dobri ljudi. Sve da vas pozdravim i drago mi je što ste došli u ovako veliku noć. Ja sam Olga Mijanović iz Trebinja, po struci sam diplomirana inženjer mašinstva i master profesor tehnike i informatike. Nigdje bogatije zemlje, a siromašnijih naroda kao od nas nema. Naša zemlja je postala zemlja siromašnih i bespravnih građana, gdje slabo kriminal, korupcija i bitizam. Naša javna preduzeća su postala stranački klub, gdje se vrši zapošljavanje isključivo stranačkih aktivnosti. Skoro da nema investicija, radna mjesta se otvaraju, a omladina napušta naše prostore i gotovo manje sredine i svaki dan se nažalost sve manje na našem prostoru. Republika Srpska se mora iz korijena mijenjati. Potrebna je promjena celokupnog sistema, a ne promjena zamjena ljudima koji su na određenim funkcijama. Na čelu naših javnih poduzeća, javnih ustanova, u ministarstvima, organa lokalne uprave i tako i na visokim funkcijama nalazi se veliki broj ljudi sumnjivih diploma. Takvi ljudi nemaju nikakvih rezultata u branšama s kojima dolaze. Oni su se dokazali jedino kao stranački patroni, dokazali su se u svom patronstvu, koji skupili više glasova za svoju političku partiju. Javna preduzeća se moraju dovesti u red. Na čelu javnih preduzeća na upravljački klub koji će također raditi u javnim preduzećima moraju se postaviti stručni i obrazovani ljudi koji imaju rezultate iza sebe. Zapošljavanje u javnih preduzeća se moraju vršiti isključivo putem konkursa. Na tim konkursima treba dati određenu prednost boračkoj populaciji, tačnije rečeno nezaposlene djece i boraca, koji nisu djeca, nego su ljudi u zrelim godinama. I naravno prednost treba zemlje koje dati još nezaposleni ili bili sami djecima. Potrebno je uvesti jedan pravilnik za zapošljavanje, jer i koga će biti nezaposlene djece i boraca i bili sami borcima, da
sa par riječi. Inače moram da se zahvalim što je imala hrabrosti kao mlada, kao student da stane našu ulicu, što je nama bilo jako važno. Pokušao sam naći neku da bude, moram reći sad ovako vrlo otvoreno, iz Foče i Višegrada, da bude što više ljudi sa sjevernog i južnog dijela Hercegovine, nešto ljudi nisu bili zainteresovani, zato moram posebno da zahvalim i Anji i profesorici Ostojić, našoj Jovani iz Rudog, koji su imali hrabrost da budu na našoj listi. Evo, radimo. Hvala na jako lijepom uvodu i najavi. Evo ja sada da vam se predstavim. Iako me svi već znate, ja sam Anja Petrović, ja sam student prve godine njemačkog i engleskog jezika u Novom Sadu. Vjerovatno svi znate da se bavim umjetnošću, da imam neke svoje izložbe, crtam u slobodno vrijeme, čitam, bavim se filozofijom, istorijom, naročito srpskom, teologijom i tako dalje. U zadnje vrijeme bavim se i politikom, međutim ja ne bih mnogo pričala o sebi zbog toga što sam ja u svom gradu, pred svojim ljudima ovdje. Prvo to je moja porodica, tu su moje komšije koje vidimo ovdje, tu su prijatelji koje znam cijeli život, tu su moji drugovi škole i moji sugrađani. Jako mi je drago zbog toga što ste svi tu, tako da ne bih trošila puno vrijeme i riječi na predstavljanje sebe. Više bih da pričamo o politici, prvenstveno bih da krenem od razloga zašto sam ja ušla u politiku i zašto sam se ja kandidovala, a kasnije ću reći zašto baš ispred ove liste. Prvi razlog zašto sam se kandidovala i ušla u politiku svakako jeste promjena vlasti. To je neka osnova od koje svi mi iz opozicije krećemo i razlog tome nikako nije neki urađeni bunt ili nešto da mi idemo protiv nekoga jer je neko na vlasti, već idemo direktno protiv ljudi koji su na vlasti. Također, također voljela bih da kažem nešto što ne bih da se izvuče iz konteksta. Želim da kažem da Milorad Dodik kao predsjednik Republike Srpske sam zapravo nije problem. On je takav kakav jeste i politika koju on vodi zaista nije dobra. Problem su ljudi koji ga podržavaju. Mislim da treba da krenemo od toga. Ljudi poput njega postoje, oni su i uvijek da postoje. I ljudi poput njega uvijek tako okupe neku malu skupinu i jednostavno širi i dalje širi i došli smo do čega smo došli. Prvo treba da krenemo od sebe, da preispitamo sebe, svoje odluke, svoje razmišljanja, svoje hobije, ono čime se bavimo i što radimo, pa da pogledamo onda okolinu i da krenemo od toga, jer ne možemo imati jedne osobe, prvo trebamo da krenemo od sebe, da mijenjamo takve stvari. To je isto ono što je bilo, nije problem bio Hitler, već i ljudi koji ga podržavaju. I lako je meni da kažem ovdje sada vama naša vlast nije u redu. Zaista treba izaći pred ljude koji nisu tog mišljenja, kojima treba reći sve ovo što govorim vama i objasniti im neke stvari onako kako zaista one jesu. Također, čula sam jednu izjavu koja je meni bila jako zanimljiva i nadam se politike, to je bilo da izbori mogu nešto da promijene, vlast bi ih davno ukinula. Rekla bih nešto o tome, smatram da zapravo to jeste jedna velika istina. Izbori mogu dosta toga da promijene i vlast čuje da ih ukine. Naša vlast ukida izbore. Kako? Vjerovatno zvuči apsurdno. Sada ću to i da objasnim. Ukida ih tako što kupuju glasove, tako što ucijenjuju ljude. Svaki čovjek koji je za 50 ili 100 ili 150 maraka glasao za nekoga, on je sam sebi ukinuo izbor. Taj izbor nije njegov, to je izbor nekoga koji je izbor njega i nekako mu je to, da kažem, naredio. Dosta je ljudi koji su ucijenjeni, koji moraju, radi sestre, radi brata, radi svoje djece, radi bilo čega, radi posla. Na taj način se ukida pravo glasa, ukida se izbor. I zaista, evo, mislim da sam potvrdila da je ta rečenica zapravo jako istinita. To je bio prvi razlog. Drugi razlog što sam kandidovala jeste to što sam ja osluškivala. Jako sam slušala ljude oko sebe, imala sam priliku da razgovaram, naročito sa mladim ljudima, pogotovo iz Čajnića, i opet se vraćamo na tu istu rečenicu, mladi ne želi da se vrate u Čajnića. I u druga manja mjesta, i u Hercegovinu uopšte, na sjeverni dio manje više. To je zapravo jedan veliki problem. Ja sam izabrala jako perspektivan fakultet, studiram 2 jezika i zaista ako završim, a na dobrom sam putu da sada završim taj fakultet, sigurna sam da ću imati dosta prilika da radim u nekim drugim mjestima, ali pitanje je da li ja uopšte želim da radim u Novom Sadu u kancelariji od 8 do 4
i da jedan godišnji odmor koji traje 14 dana provedem 7 dana kod mame i taca na Herceg-Novu na moru. Mislim da to zaista nije nešto čemu ja težim i ja bih voljela da bar imamo izbor. I ja i moji prijatelji i ona, da bar imamo izbor. Da možemo doći u Čajniče i da možemo biti na ovu stranu u nekom drugom kraju. Mi samo želimo izbor. Želimo izbor, imala sam priliku prije nekih 10 dana da razgovaram da budem na kafi zapravo sa jednim jako mladim momkom koji je iz Čajniča, ima jako malo godina, student je na našu veliku žalost, ne u našoj državi. Jako mi je žao, ne želim da kažem identitet zbog toga što je to neko ko je apolitičan, neko ko nije trenutno ovdje. Žao mi je jer mi gubimo takve ljude, gubimo ih prvenstveno u politici jer su obično apolitični. Gubimo takve studente, takve profesore i na kraju krajeva mi gubimo takve ljude. Mi u svom okruženju imamo sve manje takvih ljudi, imamo jako malo ljudi koji su utjecajni, od kojih nešto možemo da naučimo, koji mogu da prenesu dobru poruku. I izdvojila bih rečenicu koju mi je rekao, pošto smo razgovarali o tome koliko njega ljudi zapravo, njegove sugrađani, što jako bitno smatraju dobrim, pametnim, uspješnim, obrazovanim, načitanim, ima tu još dosta epiteta koje mogu da vam pripišem. Rekao mi je da se on osjeća u najmanju ruku poniženo svaki put kada mora da ostavi svoju kuću, svoju porodicu, sve nas ovdje i crkvu na kraju krajeva, da ide negdje drugo, da bi tamo negdje nešto uspio, nešto ostvario i da bi tek kada tamo negdje stekne neko poštovanje, moglo da dođe ovdje i da ovdje bude poštovan. Meni je jako žao zbog toga jer je previše nas u takvoj situaciji. To me pogodilo. Isto me jako pogodilo kada sam gledala snimak tribine koja je bila u Ljubinju. Bojan Milićević, evo sad da ga pozdravim ovom prilikom, je rekao da mu je bilo jako teško, pošto je on bio na usavršavanju u Rusiji, u više navrata što on mi je rekao malo prije. Rekao je da mu je bilo teško kada je, to sam baš tako mislila, kada je na Petrovdan bio u crkvi u Rusiji i bilo mi je jako žao što da nije bio u svojoj crkvi. I ja sam sada emotivna kad to govorim, jer i meni je isto jako žao što 1000 puta ja nisam u svojoj crkvi i nisam sa svojim ljudima i sa svojom porodicom. To je nešto što je mene onako jako pogodilo u tom trenutku i mislim da zaista treba uvidjeti značaj toga. To je bio drugi razlog, znači sam puno odužila i zapravo mislim treći razlog, zašto sam se ja kandidovala, zapravo na neki način i čudan, ja sam se kandidovala zbog odnosa ljudi, naročito u malim sredinama kao što je Čajniče, prema kandidatu za poslanika. Prvo pitanje koje se dobija nakon na što si se ti kandidovala je kako da te glasam kad glas ne ide iz tebi, ne pričavam o tebe, nego partiju ispred koje si pokret, stranku šta god je na slučaj pokret, pa da kažem nešto i o tome, da razbijem tu predrasudu, to zapravo nije tako. Glas koji vi date meni, istina, ja sigurno neću proći za poslanika na Narodnoj skupštini i taj glas je da ode naravno mojoj partiji, ali ja sam vaš posrednik. To što želite vi, ja prenosim nekome ko to može da uradi. U ovom trenutku ja ne mogu da uradim ništa, ali postoji neko ko može. Zamislite da, evo nas ima na listi, osim nosioca liste, ima nas još 11. Zamislite da je svako od nas 11 rekao, mi podržavamo stavove Nebojše Vukanovića, mi ćemo da ga glasamo i to je to. On ima 11 glasova i nema ništa više od toga. Zato je jako važno to što radimo, jako je važno ono što mi podržavamo. To je bio razlog jer gledam dosta kandidata za narodnog poslanika koji se kandiduju, njima se obeća neki posao, oni skupe 50 do 100 glasova, neko 20, 200, zavisi u koje partije i to bude to. Nakon toga se obezbijedi taj kandidat, eventualno neko iz bliže porodice, glasovi idu u partiju i tu se završava stvar. To zaista kod nas nije slučaj, neće biti slučaj. Ja sam tu bez bilo, između ostalog i ja to moram da naglasim, mi smo svi ovdje bez ličnog interesa, evo ja sam student, imam još sigurno 3-4 godine dok završim taj fakultet, pa pripravnički, pa master, pa ako se odluči za doktorske studije, na kraju neki drugi fakultet, ko zna.
sigurno mi nije obećanje, niti posao, niti povećanje plate, niti neki premještaj. Roditelji su zaposleni, imaju poslove kakve takve imaju i jako mi je drago. Tako da sam tu zaista bez nekog ličnog interesa i postoji mnogo ljudi koji su bez interesa. To je što se tiče moje kandidature uopšteno, a što se tiče zašto sam se kandidovala na listi za Pravdu i red, pa mislim da su ovi ljudi do sad rekli zaista dovoljno i da ja ne bi trebala tu nešto puno da dodajem. Evo vi samo pogledajte samo stavove koje oni zastupaju, pogledajte stvari kojima se bave u životu, fakultete koji su završili ili koji završavaju. Imamo jako kvalitetne kandidate, ne znam od toga bi prije krenula. Evo imamo Nikolinu Jelić, na primjer, koja je jako mlada i koja je borac za ekologiju, što je jako bitno. Mislim da je to jedna od važnih stvari. Imamo Đorđa Vučnića koji je apsolvent na pravnom fakultetu, neko ko je u politici pa možda zvanično od 18. godine. Ja mislim da ti korijeni vuku od ranije. Mislim da vuku od ranije ti korijeni kada je on postao političar. Najmlađi odbornik u istoriji grada Trebinja, samo moram da kažem da nije najmlađi u Republici Srpskoj. Mi imamo mlađeg odbornika, to je Nikola Tanasković koji je ispred Srpske demokratske stranke, odbornik u našoj skupštini. Jako sam ponosna na to i želim da ga pozdravim ovom prilikom i to njegove porodici koja je, mislim da su tu, nisam sigurna, ali mislim da su tu. Imamo zaista jako kvalitetne ljude i molim zaista se radi o jako kvalitetnim ljudima, o ljudima koji imaju šta da pokažu, imaju šta da kažu, imaju šta da urade. I evo mogu da kažem za kraj da smo ja i moja porodica jako ponosni na moj izbor u ovom trenutku. Sada ne bih da vam kažem glasajte za mene, nikome to nisam rekla i nikome neću reći u ovih mjesec dana. Mi smo došli tu da kažemo šta imamo. Pošto mi smo pokret koji se zaista zalaže za slobodu izbora, isto to očekujemo od vas, koji vas zamolila da kada se sve ovo završi, kada dođete kući, da sjednete i da razmislite o svemu onome što smo mi rekli, između ostalog i ja. Otiđite na tribinu SDS-a, PDP-a, SNSD-a, DNS-a, saslušajte što imaju da kažu ti ljudi, napravite neku paralelu i onda donesete svoju konačnu odluku. Hvala vam na pažnji i na tome sve. Da mi dadeš majicu na kosu. Hoćemo. Ovdje imate i flajere koji ćemo podijeliti ovog tupaljača. Ako ima neko pitanje, mi slobodno. Samo recimo. Pozdravljam, dobro večer. Ja sam Petrene Zajić Medro. Vi ste to nekako za poslanika? Da. A jeste li meni očuvati kako da čavite? To sam rekao na početku da svi... Dakle, ja sam rekao da, još jednom da naglasim, prošli lokalni izbore dosta ljudi recimo glasalo za mene i za Ljuba, gledaju na skupštini, ne znaju će spominjati nije liste, to je važeći glas. Dakle, imate našu listu sa 12 imena, imate i opozicijonu listu SDS-a i PDP-a, naravno SDS ima svoje pristavce, PDP svoje, mi imamo neke svoje postovalce, a ja sam na početku rekao, kao i Ljubinu mislim i na Parlama i na svakom skupu, da je neophodno da pobjede kandidata opozicije, da bi uopšte došao do prvoga. I da je nama uzalo ovdje i 10 stanika. Ništa. Ako ima neko pitanje, slobodno ljudi. Imam ja. Može, doktor Skoko. Vidim što je pozdrav lijepo što ste došli večeras ovdje kod nas. Da se postavim pitanje, prvo kao predsjednik stranke pokreta za pravdu i red. Predsjednik pokreta za pravdu i red. Da li ja vidim sada ovdje hipotetički ministra za pravosuđe i unutrašnje poslove, jedan od toga je tako, da bi u nekoj budućnosti, recimo, se ostvarilo ono što svi očekujemo, prvo ja, pa dalje, da vidim jednog Sanadera, znate, koliko I drugo pitanje, pripremam se, vidio sam ova Narodna skupština sada valjeno tako. Šta sada znači, u pitanju tog agreovanja, tako za
ambasadora. Za ambasadora. A gdje će se usmjeriti opozicija? Treba 56 glasova, tako da bude, da li idemo u pravcu dozvola Azemana ili da idemo protiv, jer vjerujem da će se ovaj sakriti za Narodne skupštine, da će glasati, a da li ćemo mi ti taj krasni ovak koji će evo Azemana sada, znači to hvala na pitanju. Dakle, koliko narod da nama legitimiteta, toliko će imati moć u Narodnoj skupštini. Ako budemo, šta su naši planovi? Imamo sjajne liste, naravno neke izborne jedinice, kao što Doboje, znate kakav je tamo pritisak i koliko je onaj monstrum koji je ne prešao s jedne na drugu stranu, kako je tamo teško djelovati u Doboju, nije isto biti opozicionar, recimo u Čajniću, gdje je slobodno, ili u Trebinju, ili u Banja Luci, ili naravno u Zvorniku i Doboju. Ali imamo jake ekipe širom Republike Srpske, vidjeli ste kako smo preokrenuli situaciju u Birču, imamo dobru ekipu u Semberi i Bijeljini, imamo jaku ekipu i veliku podršku u Banja Luci, imamo također tamo u Lijevče polju od Laktaša do Srca, dakle, dobro, u Zvorniku je bio dobar aplauz, to ćemo se vidjeti 2. oktobra. Znate kako Njegoš kaže, spuštavak se ja na naše uže, ali se uže umalo da pretrži uglovom i tome tučinate, sada smo mnogo bolji prijatelji. Ja sam stvarno mislio 14. na lista koju sam napravio sa 7 doktora nauka, koji je bio doktor Erić, koga smo nažalost nismo cijenili pa ga protjerali Katar, više ga cijene Arapi i sad njih spašava, ne spašava nas, ali to je problem našeg društva. Nismo znali da cijenimo takvi doktor Šijaković, da nam napravi dalje, bilo je 7 snitetskih profesora, također sjajna lista, ja rekao, ja imam trenutno 5000 saznačenih, imat ćemo lista u Hercegovini bar 10.000. Nažalost, zadnjih mjesec dana makiraju mi ljude, nemam posmatrače, pokradu me, osvojio 9.000 glasova, nemam mandat, nestao. Tako da, ja se, vrlo sam, mogu reći, obazrio, najbolja riječ, vrlo sam obazrio i ne izuman se prije vode dok ne budu izbori, jer znamo kako kod nas, nažalost, ljudi su često se vode, ne srce, već ličnim interesima, to plati kasnije skupu cijenu, ali takva je situacija. Ja sam optimista, gdje god odete, vidite da je većina ljudi nezadovoljna, sigurno 2/3 ljudi u Republici Srpskoj želi promjene, tako da samo je dovoljno da se dobro organizujemo da odbranimo. To šta ćemo biti posle izbora, ministar pravosuđa, odmah da vam kaže, nikog ne hapsi, on predlaže zakone. Niti imenuje sudije, ni tužuje. Samo da mi imamo misao da je to Kasipović što moćan utjecaja. Ne, utjecaj od njega bio recimo Degeltija koji je bio na čelu VSTS-a koji imenuje sudije i zato je potrebna velike i korijenite promjene u pravosuđu. Dakle, ministar pravosuđa nije neka važna funkcija. Jeste važna, ali ne presudna. Ministar policije je nešto drugo. Također, skupštine koja je dovodila te stvari, ja iskreno da kažem, ne bih imao milosti. Vi znate koliko ja volim da njih, ovako, ako mogu tako da kažem, ako ništa drugo, bar da ih ne bira. Od toga kad ima nekoliko slika, samo dođem da stojim pored njih i gledam ih, oni su već u nemoći, to sam ja došao s kakvom namjerom, tako, a nekad i sutra bio. Kad bi se bilo s neke pozicije moći, znate, ja sanjam na njima, recimo, da bi sutra bio na nekoj važnoj funkciji, pa dođem u vizitu, recimo, Luki Petroviću, stavim ovako u kameru, koga gospodin kažem, priča, šta si ovo, a šta si ovo, da to javnost gleda, kaže, predam mi. To bi, recimo, više sad volio to nego bi, ne znam, godinu dana na novinima. Jednostavno volim takve stvari. Ne zato što njega nego drugog mrzim, već prešli su sve vječe. Tako da šta će biti u vladi, ja se nadam da je ključni preduslov da bi se formirala nova vlada i pobjedila Krivić, tada da mandatara, a koliki će biti utjecaj moje liste zavisi od toga koliko ćemo dobiti podršku ljudi. Ako mi budemo imali 5 poslanika, Hercegovina će imati 2 ministra u vladi i mi ćemo imati ogroman utjecaj. I za prvu godinu sve ove uvjetne tačke će se riješiti. Ja ću reći, samo mi saberite. Nisam dobio kao poslanik 4 godine odgovor. Koliko je para uloženo ministra saobraćaja? Od Bijeljina do Prijedra, koliko je Bijeljina do Trebinja? Nema odgovora. Kod nas nije ni 5%. Reću, pošto smo mi u minusu 2 milijarde, mi to sad mora da anuliramo. I niko ne bi bio protiv toga i riješili bi se ključne stvari s ovog prostora. Zato mislim da je jako važno da u ovoj regiji podržimo politički subjekat, inače mi ne djelujemo kao stranka, već kao lista. Zašto? Kad bi ja otvorio Čajnić, rekao, nek bi se svi učlani. Luka Petrović pokupio 50 ljudi, prikrivili ih, rekao, mi ćemo kod tebe Vuka, ne da bi Rovanović špionirali, rekli bi, neće biti Tanja, bit će neki drugi čovjek sumnjive prošlosti kandidat. Tako vi ne možete sad u ovim uslovima, kad oni sve kontrolišu,
Ne možete praviti tako otpadne strukture koje bi bile jako ranjive i zbog toga sam jako ponosan da upravo svim naporima meni nisu otrpili nijednog čovjeka. Mislim da sam na to najponosniji. Drugo pitanje je bilo, kada recimo Dodik ne krene, sad ti goraš da ni za stranu, ja bi krenuo u Foču ovim makadama. Dakle, drugom ja šumom, kad god to. Dakle, pošto on predlaže, ja nikad ništa nisam podržao što on predloži. Tako da neću ni ovoga puta. Šta ću misliti? Dakle, mi znamo kakav utjecaj Njemačke. Njemačka je najveći partner, bez obzira kakva bila prošlost. Njemci su Njemačka je zemlja, najmoćnija zemlja Europe. I sad čovjek stavlja na ostrv i Republiku Srpsku i cijeli narod radi svoje frustracije. Da ne govorim, postoje neke vrste psihičkog poremećaja, recimo kod nas Vladika Dimitrije drži tim kogu i kaže nemojte pravi zgrade pored rijeka i sad dizati obakotere, dati pare, uništit ćete grad. A on govori, šta priča ova budala? I ode sliki je. Šta priča ova? Znači on čovjek izgubio razum. Ne može da sasluša Vladiku jednu pristojan način rečenu kritiku blagu. On se pokupi i ode, ne može da trpi ništa. I dakle, on ne prvi put istura ispred sebe čitav narod Republiku Srpsku, da mi budemo meta da bi sakrili njega. On je prešao, od njega Amerikanci drže, ali mislim da je on davno kod Njemaca prešao crvenu liniju. Ja nisam, sjetite se kako je Milo Đukanović pao, a onda su se i kako je pala vlada bila i u Makedoniji i sve je to bilo jedan, o čemu sam govorio, projekat čišćenja Europe koji su vodili Nijemci, onda su Amerikanci rekli, pa nema nas tu, mi moramo da se pitamo. I danas vidjeli ste što je bilo odlično, nazvali smo na kapitulaciju Prijedoru, kad ovi kupci Jevreji, koji došli od Jevreji i prodaje naše rudnike. Kad oni kažu, mi smo ovo dobili i dogovorili i dobili dozvolu od američke ambasade i tamo čovjeka za financijska pitanja, preziva se Petinac, ima prezime pod čuvenom nadbiskupu uzdaškom saradniku Ante Pavlića, pa se ga zapamti. Dakle, prodaje rudnik uz dozvolu američke ambasade, a onda on nama igra ovdje priču, kaže ja sam srpljen da ja na crnoj listi. A da si na crnoj listi, otreste bite za 3 sata. I znate kako se oni imaju njihove. Kaj je aplikacija, ono se ne ušte čuva. Oni sad kako otvorili da hoće Amerikanci da ga sluše. To sam ja govorio kad imao neki sastanak. Amerikanci je samo rekli, ovo je račun Dodika u Moskvi, ovo mu je u Ženevi, a ovo mu je na Kipru. Ovo mu je nekretnina tu, ovo je nekretnina tu. Samo bi otvorili kanalizaciju da kuljevi njegove fekale na sve strane. Ovo je bio potopljen za 2 dana. Ali ne, njima trebaju ucijenjeni ljudi i onda kad ga zavodu kažu sad nam prodaje elektroprivredu, sad nam prodaje rudnik. Zašto mene nikad nisu podržali? Zato što nisam nikad uzeo njih $10. Odmah ćemo reći, kad sam postao poslanik, odmah su dolazili neki stranci, bili ti došao neku obuku, mi bi tebe malo da izbrusimo. Ja govorim, takav sam kakav sam, ne treba te pustiti, niti mi treba te davati pač. Majčina sam mlijeko prolijevao, nije mi nikad niko dao marku. I zato nikad nijedna strana se neće mene podržati, jer me ne drže u šrci. Šta sutra mene može američki ambasada? Jesi mi dao $10? Nisi. E sad, šta je problem sa ovim? Šta je problem? Da li će završiti Sanader? Ako Bog da. To nije, dakle, nema šta, Sanader je još dobro prošao. Morate shvatiti da ako postoji pravna država i zakon, dovoljno vam je uzeti, uzeti šume srpske. I tamo ćete osuditi 100 ljudi na 1000 godina robije. Samo u šumama srpske, da ne ulazimo u elektroprivredu, autoputeve, u štetne ugovore, u zaduženja. Ja ako poslanik ne zna kako smo se zadužili na Banjalučkoj berzi. A znate li za koliko vi, zamislite sad, evo hipotetički govorimo. Uzmete ministarku financija koja ustaje se u portiru, prvo ode na lakira nokte pa vozač, ona čita život živi u portiru. Zamislite, zatvorite mjesec dana pritvora i onda nakon mjesec dana izvučete i samice kaže ćeš ti pričati ili ćeš još 3 godine u zatvoru. A ona će sve živo ispričati. I tako se može raspakovati sistem. Ne da bih ja sad nekom nešto prijetio sad. Ovoj gospođi ministarki financija, ili bolje reći globalno financija. Tako je. Ali, tako da ja nemam nikakav lični animozitet, ali imam želju za pravnu državu. Jer ako ja danas dođem u Foču pa ne znam da se plaća parking, oni me slikaju, napišu mi kaznu i svi mediji objave Vukan, prevarant nije platio parking. A počeo sam naplaćivati 1. jula, ja bio 15. jula u Foču. Nisam znao. Ko sad u Čajniću ne plaća se. Vi uvedete, ne moram ja znati napravo. I ako ja platim kaznu za svaku riječ i za pogrešno parkiranje i do sad dan ima 70.000 maraka, i mora biti zakon isti jednak za sve. A što se tiče toga sa Njemačkom, bojim se da bi Republika Srpska mogla da plati veliku cijenu. Mi da smo mudri, izašli bi za svih sukoba. Imamo svoju republiku, imamo pravosudnu vlast,
obrazovanje, zdravstvo, sve. Samo hoćemo njega preko pogače. A on provocira Njemce koji imaju budžet 1000 milijardi, od koga zavisi. Zamislite sad da kaže Njemačka kao odgovor na to, mi ćemo potrebati ambasadora i nijedna firma za Republike Srpske ne može ništa da izvozi u Njemačku. Pa se stvorili bi 10.000 radnih mjesta preko noći. I ko bi spaštao? To li je Dodik, na primjer, ima 8 milijardi. On sjede na avionu u Bosnu. A šta ćemo mi? Sirotinja ovdje. Tako da, ja naravno bit ću protiv njega i neću govoriti to, bit će još jedna zanimljiva posebna sjednica. Posljednje je pobjegao. Ako će on otići za Moskvu, ništa da ne... Ha, vidite to. On će probati. Ne. Ali nije baš sad lako ni do Moskve otići. Ako imaš nekih pitanja, slobodno postavljaj. Imat ću ja, pa, ali nakon, kad završite. Hoćete ovako javno ili ćemo... Ne, novinarski intervju kratak. Može. 10 minuta. Može, vrlo da.